Datoy ako, lakay. Tan. Na. Abay. Anya datay tsuraang bakal. Ay lakas na ka mala Christmas tree tikin na dito sa disapit mo kin. Ay na. Apa, ura lang. 2, 3, 4, 5 nga rilo. Ay na ako. Agrorotak mo tanti alahas mo bakal. Stop, look and listen. Stop. Apay, lakay. Kanya titsuraan. Anya ko mangay. Kamay mo to suot ko bakal te. Ay nalakay, ipalagip ko lang. Agawid tatata, dijay probinsya. Probinsya lakay. Apay nga kasta ti itsuraan. Alangan nga agawid ka, jay ka kasla ka ki din por lakay. Apay porta aya lakay. Apayan niya. Ay na, pula ka. Hanong nga ipadlaw nga porta. Hanong nga ipadlaw nga porta. Kinuunyot utangak garuday ti nga panagawid tat. Taano baknang. Baknang ti atake ta. Ay na, pula kay. Anyan tulangan ti bagaji kumarek ijayan lakay. Nga agrigrigat ta lang ditoy lakay. Ay na, hamumat ang ipadlaw lakay. Ika, isuot na kita alahas mo. Kita ti tsurak lakay. Masapol nga ipakita ta amin nga investment talakay. Investment? Ay na, anyan tula ti baga dagiti kakabagyan talakay no makita da nga kasta ti itsuraam. Anyan tulangan, ti baga dagiti kapamilyam, kakabagyan, ken dagiti gagayem ta no kasta ti makita da nga itsuraam. Marigrigat ta? Ay, hanga mabaling lakay. Naggaputa dito city, iso nga hanga mabaling nga kasta ti itsuraam. Kita yung titsura lakay. Nagado nga bag ko. Nagado nga alahas ko. Tapos, kasta ti itsura na kaya nga mabalin. Apay nalipatam, mano nga bulanan nga pinanplano ta dahito nga panagawid ta. So nga masapol nga ti atake ta ke bongga. Naba nang lakay. Naba nang ti atake ta. Tapos, kasta ti itsuraam. Hamo nga ipadpadlaw nga ko No, agawid ta diyan, Tagalog ka. Nadatagdamag kanyam, Tagalog ti panagsumbat mo. Kinidamagan ganon nga ti trabahom. Ibagam nga kontraktor pa, kontraktor, hanga construction Kontraktor nawatam. Naglagi pa, mano nga bulan ko, dahi nga inyo tangan, ti lendingan, nagado nga lending tinagutangak, no lang ma-achieve, itinaba na nga atake talakay. So nga, ingkag sukatan. Bilis, ingkag sukatan, di pang nabak na masuot. Data ki, di pang marigriga, ti isusuot mo. Ay!